Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka UDP kebaitelang hakasurkar senrop ka Meghalaya Democratic Alliance MDA kadang Twad Jingmut nakinukit kam ka Mawryngkneng Circle kinang bakila pensyumnya karai lakin ya syakmat nakin keranden man Pynïeng Kyrtong hakan nag election chitang samoy kaman salong ha Mawryngkneng constituency habai kran wat u general secretary ka UDP singkmi ba Jemino moto ulayat ho ba ka UDP singkmi bat kinukit kam ka UDP ha Mawryngkneng kila de bisyong perkat lampun sen hanakim patla ban syum ya karai nomor kidang hap ban Twad Jingmut Yang sa Mawryngkneng, sila un batay lang ang Mawryngkneng. To, ka Mawryngkneng kalong kumni mo. Ka Mawryngkneng nakalang jungi nila adon ni ka jingekren, nila adon ni ka diskusyat mo. Okay. Padang jungi kumki nongilam joko parti, but kini ki nongilam kiba hakmat joko parti UDP mo nang na Mawryngkneng circle. Okay. Di ni nakalang jungi hadin mangiya ay discuss ikon to. Tingin ang le ikanika survey. Okay. Mo. Nile ini survey ng ba ngin so tukin. Akabay di pagka Mawryngkneng constituency kalong hakanugorkom. Okay. Pi, long ni haban so tu bahay kaniya mo namar ba kajing tumu kajungihi kalong ba pi to ni burom mo yaw nong elam jong Congress Party malaklan man kani oh ngidon ni kita kajing smo nakalang jungi kan ngidon pi kita kajing smo nong elam mo tin re kum ka party pede ni haban perkat pede mo kum ka party te nong haban perkat ka ikababhatam ya bungi di banle hakani kinti ba manta ti kum ka long manta ngidang le ikatuka survey ke jongi hakaba ngidang ya konsol mo ngidang ya konsol ngidang ya Twad Jingmut